aho kushabo kufaza Didas Kasapuri ajumiriro mzego abazire abarukubura kuhereza abana babe barukwetenga rero bakatandika kubatere na kuyabo akarere ubwirisi utaragana umwana wawe ubwirisi ubutuma umwana n'ushoma ukunda sente uzara kuburira kuzawe gaganje mu yawe ubutakaga umwana ubwirisi no barukubira hamwe tangira na kuri hasi kana muri yashoma takabenga chamsana yo yukora wagiye gamera bishira muri kwatiremo ushabe ubutakaga umwana nakuyawe ukamutera hamwe ukamuzizira usingi ayongire yayihanangiriza abantu abarukwemanyiza bahereza abarahanga bakenda ngo babato mu mico mibi ngo barekeraho ubwenge bwinshi twese ne medali yiwe umudaiza aganze Nigeria itafatiriwe nyokorije shamomisa shama sakaramento shama yekarastia shama perezida ibi byasigara shabandi abashobere ninga abakasi so don't confuse us with many things ask us what we supposed to do. Aha kushaboku abani 13 nibo babatizibwa bakataho mwigana rya Kristo 12 batirekiragano cya Eucharistia babiri baterekeragano cy'entumwa neshara zanje nefuro byanje nehaburo byanje na komaniyo zanje inkuraganisa kandi kwehayo ababatiza abana babo bagize ngo bahurira bino kwesima ahabwa abana babo kubatizubwa nataka kujyana usanga yari kintu cyo kuzarana so nayo umuntu musya mu Kristo nabyo bya banakora ababatiza abana hamwe n'abema babo bashabwa kugumana ibiciriza abana babo kuzomaramezo bareke kubahugiza mbintu ebitaru kubayamba amakuru gagasha kwa Anthony Atwine omurimbara